تينستا رنكبي لبض الصوماليات دقن لبض النواد دقاني رنكبي مركا إمانا يندقي دور بلودن دقنا تينستنا دور سنة دقنا مركا كورونا يقول داعي دقنا كورونا يقول داعي لبض كل نواتن كي تينستا سأوه قوري ومصور نخل هذا وحا الصعداء مساجد كي الصعداء في سنتروم كده سكيرة waxaa ku yaala dukaan Soomaali ah ay soo gashay inuu wadaagi doona cuntooda xalaal ah aan laga helaa marka maanta waxaan ka gadan doonaa cuntada wadaniga digir iyo ka gadanayaa galley غيري odayga waa kana dharmad madow wata jimcaha calcada loogu talagalay laakiin jimcaha haleelaysiin kalmaba ogidbo shaqana waa ku jirnaa marka 70 kilomitir oo masaajidka ay jiraan ilaahay masaajidka noo sahlo waa raadinoynaa marka waa kana arrinkii waa soo galay meeshan gaal cad oo ku yaryahay afrikaan iyo xalay ku arkay ajnabi iyo Soomaali oo badan hadda waa la xanaynaa dhow bawsan Soomaaliya wadaan inta badan sidii wax dhan marka baarkana meelaha kasoo raadsanaya free ah haddii aan waayana kan lacagta dhigan doonaa baarkinkaan dhigtay masaajidkana waa kana meeshaasuu yaala gaarigana waa kaasaa jaalahaas waaye masaajidkana waa meeshaas nabadka gaariga musac ka hor inaad timaadid si aan baarkinka la ii ganaaxin waa inaan abkaan galaa easybagan galayaa mobilkayga caga ku xiran easybagaa layihahdaa lambarkan Rinkaby Centroma ku yaala waatana ujeedaan Rinkaby Centroma ku yaala yudaan siinayaa meel saaca salaad ilaa 2 saac 1 saac ay u filan laakiin waa iska badsanaya low waa iska jira karaa 2 saac u yaala 40 كورونا بقرن فوجدان يوغا سينايا gaariga iska foganaya gaariga inaan 2 saacadood gaariga targadiisa isku foganaya starting day yaa uu bilowday kas 2 saacadood oo hadda ku bilaabanaysa waxay dhamaanaysaa 8 saac 20 dhamaanaysaa gaarigan waa kaas meesha yaala qof u dhawaanaysa magacan Axmed hadii kale $90 oo ku taqaan anta waxaan joogaa Rinkaby Victoria waa caasimadda Soomaalida laga helo meesha oo Soomaaliya hey anta waxaan joogaa Rinkaby salaadida soo dukanaa waqtiga salaada waaye saaca ka dhiman nus saac waa قرانكي آخر سنة إن شاء الله بعد الصلاة كدب الشقة ذي ذنكون قناة ورما ياله مركا Soomaali waa kan meeshan masaajidka masaajidka oo socona كويس كون خلاص ماله الديار تجيبين اسقط من دلمان نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين في هذه الآية بما من الله سبحانه وتعالى عليهم من الصيام تنشيطا لهم وإعلاما لهم، يعلمهم الرب سبحانه وتعالى بما من عليهم بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي فريضة الصوم. يقول: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم الله باسم الإيمان. وهذا يشعرك أيها العبد أن هذه العبادة من مقتضيات الإيمان، فهي مخصوصة للمؤمن، وهي خصيصة المؤمن، يختص بها المؤمن دون سائر الناس. يا أيها الذين آمنوا. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، استمع جيدا، أرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. فربط فريضة الصوم بالإيمان. ولذا ترى المؤمن إذا ما أهل هلال رمضان يستعد ويتهيأ للصوم، ولا يترك فريضة الله سبحانه وتعالى لشيء من أشياء الدنيا وملذاتها وأهوائها وفتنها، بل يقبل على عبادة ربه سبحانه وتعالى. ولذا حتى لو جلد، حتى لو ضرب، كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: لا يترك الصوم. لو ضرب وجلد على الفطر إجبارا له لا يترك الصوم ولا يترخص. هذا هو حال المؤمن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام. والصوم يا معشر الأحبة، الصوم هو في أصل اللغة الحبس، هو في أصل اللغة الإمساك، ليس الحبس، هو الإمساك. ولكن نقله الشارع إلى معنى جديد، فصار تعريفه كالآتي: وهو الإمساك عن المفطرات، أو الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بنية مخصوصة. هذا تعريف الصوم عند الفقهاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم فريضة الله سبحانه وتعالى على غيرنا من الأمم كذلك. وهذا يشعرك بأنك الآن يا عبد الله في منافسة مع غيرك من الأمم، أنهم هم كانوا يصومون عبادة لله سبحانه وتعالى، فأنت الآن تزاحمهم وتسابقهم في هذه العبادة وهذه الفريضة من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا العلماء ذكروا مسائل متعددة نختصر منها إلى مسألة أو مسألتين. أما المسألة الأولى فهي كيفية صيام من كان قبلنا. وهنا ذكر العلماء أنها كانت هذه الفريضة مثل صيامنا كيفا وكما، بمعنى أنهم كانوا يصومون مثل ما نصوم، والأعداد هي الأعداد. وقال بعض العلماء الله أعلم بذلك، لكن الحاصل أنهم كانوا يصومون. هذا قول البعض الآخر من العلماء. وعلى أي حال فإن الله سبحانه وتعالى يكفينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى فرض هذه العبادة العظيمة على الأمم. ثم قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. وهنا نأتي إلى ثمرة الصيام. هنا نأتي يا عباد الله إلى ثمرة الصيام، فإن الصيام له ثمرة، والغاية المقصودة
ويخطئ كثير من الناس حيث يقولون أو يجعلون الثمرة أو الغاية المقصودة من الصيام هو مجرد الشعور بما يشعر به الفقراء. هو مجرد الشعور، يقولون لك هو مجرد نشعر بما يشعر به الفقراء هذا الشهر، ثم بقية الشهور لا نشعر بشيء. لا، هذا غلط، وهذا تقول على الله سبحانه وتعالى. بل إن الله سبحانه وتعالى يقول لعلكم تتقون. فالعبادة والصيام إنما شرع لغاية التقوى. والتقوى يا معشر الأحبة كما عرفه كثير من الفقهاء والعلماء هو أصلها من الوقاية، أي أن تتخذ جنة أو وقاية لك بينك وبين غضب الله سبحانه وتعالى. هذا هو أصل معنى التقوى. ولذلك عرفه بعض العلماء الزهاد فقال هو أن تعمل على طاعة الله، هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا التعريف من أجمع ما يكون، فإنه ذكر فيه مسائل ثلاثة مهمة جدا. الأولى أنه قال أن تعمل بطاعة الله، فالعبد من لوازم التقوى أن يعمل، وليس أن يقول فقط الإيمان مجرد فقط في القلب. لا، الإيمان أصله في القلب لكنه أيضا يظهر على الجوارح والأبدان. فضرورة من ضروريات الإيمان أن تعمل على طاعة الله. ثم قال لك على نور من الله، أي علم، والعلم هو النور. العلم هو النور، وبذلك وصف في كتاب الله كثيرا. فأن تعمل بعلم. العمل يا إخوان بالجهل ليس عملا صالحا، بل العمل من شرطه أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا عن علم. ثم قال لك ترجو ثواب الله، أي تعمل هذا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وليس لغرض من أغراض الدنيا، حتى لا يدخله رياء ولا سمعة. ثم قال وأن تجتنب معاصي الله، أي تترك معصية الله سبحانه وتعالى، أيضا على نور من الله، عن علم وبصيرة بأن هذا العمل معصية، وأن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أترك هذا العمل. لماذا تتركه؟ إخلاصا لله. قال لك تخاف عقاب الله، أي إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وليس رياء ولا سمعة. فجمع لك في هذا التعريف القصير الجامع خصال التقوى كلها. هذا ما يتعلق بالصوم معشر الأحبة. ثم هناك أمر آخر، وهو أيضا من الأهمية المكان، ألا وهو المشروع الذي نحن فيه الآن في بناء هذا المسجد. ولا أشك أنكم قد اطلعتم على تفاصيله. وسيكون هناك جمع للأموال لبناء هذا المسجد في شهر رمضان. فالله الله لا تحرموا أنفسكم من الإسهام بالخير. يا أخوان، الإسلام دين الإسلام دين الله باقي، وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. لكن نخشى أحيانا على أنفسنا أن نكون ممن لم يستعملهم الله سبحانه وتعالى في طاعته، وأن نكون ممن حرم على نفسه وفوت على نفسه أبواب الخير. فالله الله ابذلوا ما بوسعكم وانشروه إلى إخوانكم وبين أهاليكم. نحن نحتاج هذا المسجد، نحن الذي بحاجة إلى مسجد يسعنا يعني الجالية المسلمة هنا في ريكيبي والمناطق القريبة منها يحتاجون إلى المسجد، ونحن هنا فوق 30 سنة، فوق 30، عدد غريب. إذا قارنته بغيرها من الدول التي يوجد فيها مسلمون أقلية تجد أنهم بنوا لأنفسهم مراكز كبيرة. فقد حان الوقت لنا الآن
أن نبني كما بنوا، وهم ما هم ملائكة ولا عندهم قوة خارقة، بل ما عندهم هو عندنا. وهنا تصح مقولة أنهم رجال ونحن رجال، فإذا استطاعوا هم فما لنا نحن؟ ألا نستطيع أن نبني لأنفسنا ولو مسجدا واحدا في المنطقة يغطي حاجاتنا، ونستطيع أن نجتمع فيها ويكون ملكا لنا وتكون فيه عزتنا وكرامتنا. فالله الله لا تحرموا أنفسكم يا أخوان ولو بكلمة حسنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، mina ärade syskon i Islam. Allah subhanahu wa ta'ala han säger: Ja ayyuha alladhina amanu, ni som har antagit tron. Fastan är föreskriven för er. Kutiba alaykum siyam. Och nu med tanke på att det är lite mer än en vecka innan Ramadan kommer in, så är det bra att påminna sig själv om den här versen och den här stora dygden som Ramadan medför. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ja ayyuha alladhina amanu, ni som har antagit tron, det vill säga troende. Så det första Allah subhanahu wa ta'ala gör i versen där han föreskriver fastan för oss, han tillkallar oss, han kallar på oss som troende. Och det här får dig att förstå att fastan är djupt bunden med tron. Med andra ord, det är en egenskap av den troende att han fastar. Och därför finner man de troende under den här månaden, så fort månaden träder in eller håller på att träda in, de börjar förbereda sig för vad? För att dyrka Allah. Genom vad? Genom fastan. Så de har förstått rollen fastan spelar för ens tro. Och allmänt när Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ja ayyuha alladhina amanu, ni som har antagit tron, så är det den troendes egenskap att inte bara höra utan lyssna och spetsa öronen. Varför? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu han säger: så fort du hör Ja ayyuha alladhina amanu i Qur'an, så börja lyssna på ett uppmärksammat sätt. Varför? För det är antingen något gott Allah subhanahu wa ta'ala påbjuder: Ja ayyuha alladhina amanu, gör det här. Det är antingen något gott Allah subhanahu wa ta'ala påbjuder, eller något ont Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder dig ifrån. Så nu har Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ja ayyuha alladhina amanu. Kutiba, det är föreskrivet för er, det är en fard, det är obligatoriskt för er att fasta. Det är obligatoriskt för er att fasta. Och fastan är, som vi sa på arabiska, att det är att man avhåller sig från något, al-imsak. Och den specifika betydelsen av fastan under själva Ramadan är att man avhåller sig från specifika saker under en specifik tid på dygnet för en specifik orsak. Specifika saker, de saker som bryter ens fasta, mat och dryck och samlag. Specifik tid från fajr fram till solnedgången. Och en specifik avsikt, det vill säga i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är vad fastan är. Det här är vad fastan är. Allah subhanahu wa ta'ala sa sen, och hela den här versen handlar om att förklara vilken gåva Allah gett oss i fastan. Så han sa att kama kutiba ala alladhina min qablikum, så som den föreskrevs för dem innan er. Det vill säga, den här gåvan av fastan är inte bara specifikt för oss som muslimer, utan de andra nationerna, de andra umman fick också den här gåvan av Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är att fasta. Och här de lärde diskutera en mängd saker, bland annat, för att inte dra ut på tiden, bland annat diskuterade de hur de tidigare nationerna brukade fasta. Och där sa vissa lärde att de fastade precis som vi fastade. Och vissa sa Allahu a'lam, Allah vet bäst. Det enda vi kan med säkerhet säga om versen är att de fastade. Hur exakt och detaljerna för det, Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst. Men
en nytta vi drar härifrån är att när Allah subhanahu wa ta'ala nämner att de också fastade, så skapar det en viss känsla av musabaqa, en viss känsla av tävlan, där du nu instrueras av Allah subhanahu wa ta'ala är att så som de fastade, ni ska också fasta. Och ni ska göra ännu bättre än vad de gjorde. Och det här är inget fel. Allah subhanahu wa ta'ala säger wasabiqu ila maghfirah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koran att ni ska tävla i gott. Och tävla i att få Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta er. Så att tävla om goda handlingar är inget som är fel. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun. Så ni må nå gudfruktan. Och ordet taqwa på arabiska kommer från rotordet wiqaya som innebär att man tar någon slags skydd. Att man tar skydd. Och här säger de lärda när det kommer till den koraniska betydelsen, det vill säga hur ordet används i Koran, är att man ska skydda sig själv från Allahs straff och hans vrede genom att göra det han har påbjudit dig att du ska göra, och genom att hålla dig borta från det han har förbjudit att du ska göra. Och därför vissa av de lärda, de tidigare lärda, sa en väldigt fin definition. Han sa att du handlar i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala, i Allahs ljus eller under Allahs ljus, och du hoppas på Allahs belöning, och du håller dig borta från det Allah subhanahu wa ta'ala förbjudet under Allahs ljus, och du hoppas på du hoppas att Allah subhanahu wa ta'ala ska skydda dig från det straffet han förberett för de som inte lyder honom. Och den här definitionen är fin, för den samlar de viktigaste aspekterna när det kommer till taqwa. Det första är att du handlar, och att du inte bara säger iman är mitt hjärta, jag behöver inte handla, jag behöver inte göra goda saker. Ja, iman sätter sig i hjärtat först, absolut. Men en sann iman måste förr eller senare visa sig i handlingar. Och därför den här uppfattningen av att du behöver inte göra en god handling för att du ska rankas som en troende är fel. Och det här är inte så sahaba var. Det här var inte så profeten sallallahu alaihi wasallam var, eller de generationerna som var på den tiden. Sen sa han ala nurin min Allah, och det här kan tolkas som kunskap. Allahs ljus är kunskap, och därför Waki' sa inna hadha al-ilmu nur. Den här kunskapen är ett ljus. Och därför när vi handlar i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala måste det alltid vara åtföljd av kunskap. Vi kan inte göra goda handlingar om vi inte vet att dessa här är goda handlingar. Och hur vet vi att det här är goda handlingar? Jo, vi har lärt oss från vår profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så måttstocken här är Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och du hoppas på Allahs belöning. Du säger, du gör inte det av ögonkänneri, du gör inte det för att någon ska prisa dig, du gör inte det för att någon ska se dig, utan du gör det ikhlasan lillah. Uppriktigt för Allahs skull och inte för någon annan. Och den andra raden, att du håller dig borta från det Allah har förbjudit i kunskap, också utav kunskap i Allahs ljus, och du fruktar Allahs straff. Du gör det för att inte hamna i elden. Och det är inte så att du gör det för att du ska få någon att prisa dig, eller någon ska säga att du håller dig borta från förbjudna saker, eller du ska anses vara en god muslim i samhället, och egentligen du bryr dig inte om de här sakerna. Nej. Först och främst gör vi dessa handlingar för att göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Det här är det som vi fast vill göra inshallah, och kanske bidnillah azza wa jalla nästa vecka, om Allah subhanahu wa ta'ala låter oss uppleva en till fredag, så kan vi gå in lite grann på de domar och regler som är nödvändiga för muslimen att veta. Bidnillah azza wa jalla. En annan punkt jag vill ta upp under denna khutban är det vi alla har säkert stött på de senaste dagarna, och det är projektet som den här moskén, må Allah subhanahu wa ta'ala stärka den och dess folk, har påbörjat ett tag sedan, men nu har kommit igång med igen för att bygga en moské till oss här i Rinkeby eller här i Järva.